they have a couple. Ngucanio nicio ciakorwo igithakwo hwai-ini wa umuthi rigi-ini ya gabira ya KPL kuria kirabu kia Mathare United giakorwo gikihurwo ngucanio yakio ya gatatu rigi-ini ino na mbao 4-1 ni kirabu gia Sofapaka, ngucanio iria yathakirwo kiharo-ini gia Kasarani Stadium. Uhotani uyu wa Sofapaka riu matigite mari namba ithatu rigi-ini ino ya KPL na pointi 23 thutha wa guthaka ngucanio 13 kimera giki. I think Sofapaka they played more with an urge to win it. Kirabu kia Bandari FC onakio kiambatira nginya namba 2 murugamo-ini wa rigi ino thutha wa kuhura kirabu kia Vihiga United na mbao 2 kwa gifogo kiharo-ini kia Bandari Stadium county ya Mombasa. Nadhani motivation kwamba kila mtu akipata nafasi anaweza itumia vizuri. Nakuo rigi-ini ya irabu njorua gitaro-ini kia Africa niyo CAF Champions League, kirabu kia Simba SC kuma bururi-ini wa Tanzania giakorwo gikianora kirabu kia Al Ahly kuma bururi-ini wa Egypt na mbao 1 kwa gifogo ngucanio iria ikorirwo igithakirwo kiharo-ini kia Benjamin Mkapa bururi-ini wa Tanzania. Uhotani uyu wa Simba ukite oriri nakio kirabu kia Gor Mahia kiumagarire guthie nginya bururi-ini wa Angola guthaka ngucanio ya keri thiini wa Group D, ngucanio cia CAF Confederation Cup na kirabu kia Petero di Luanda muthenya wa rucio. Gor Mahia nio matongoretie thiini wa group ino mena pointi 3 na kuria maratanya gukorwo na maumirira mega makiria thiini wa ngucanio ya rucio niguo makindere mito yao ya gukurikana ta kirabu njorua kia mubira gitano-ini giki. Girivotera metha ya mathako ya Kameme TV, Gito Shohi wa Ithafethi.